Sawuli umbigiriki n'abatangura kuvuga ngo urinde gamana igitangaza nyene yavuze urinde gamana byumvikana ko Yesu ari nirindirijwe byaduhamagaye ibyakozwe n'intumwa 9 ngaho byakozwe n'intumwa 9 muharanga niyo ngomba hajya havuga ngo kuri 15 mwabonye umwami aramwishura ati kugenda kuko umuntu ari igikoresho n'itoranirije ngo ajyane izina ryanje imbere y'abanyamahanga abami ba Isirayeli. Hanyuma kandi twongere ibyo turananga ntabwo ariko tubika mu mutwe uwo mwami rero yavuga ni Yesu. Hanyuma twongere turabe ngaho mwakoze cyane ni hajya nyine ku murongo w'Icyenda si kure cyane bame ku gice cy'Icyenda ajya ku murongo wa 17 naho Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambika kw'ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data umwami arakuntumye niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye ngo uhumuke wuzure duhemuyera. Uwo mwanya ibikaragashi biramuvako mu maso arahumuka ava hasi arabateza. Aha turumvise aya majambo ingene ubwa mbere ingene yagiye aha yafuhagira yatse ivyete ahereze bagende yice abari kubona mu izina rya Yesu i Damasco muri Syria. Hanyuma ashitse mu nzira agaca umuco bakimukayanganira irya bintu. Hanyuma agaca avuga ati Sawuli umbigiriki n'abatangura kuvuga ngo urinde gamana igitangaza nyene yavuze urinde gamana byumvikana ko Yesu ari nirindirijwe byaduhamagaye turinde gamana ati ni jewe Yesu uri kurahira atarahuma. None Ananiya nawe yari Damasiko mu bicwa nawe umwami Yesu aramuhamagara ati Ananiya uwo nyene aje kukwica uze kumusengera ati po tishwi niko bavuga hariya mu ntara za wishwita ati genda nuwo nitoranirije. Natwe Imana yaradutoranije ngo tuba abakristo ngo tubabere imbere y'Imana. Ati genda namaze kumwitoraniriza n'ugende acaragenda nuko atangura kuvuga ngo Sawuli mwene data mwene data Imana nta wundi sise
yavuga se wa Sawuli canke uwo bifana gutyo, ariko yavuga ati Sawuli mwene data Imana, twese ngaha turi bene data, sibyo? Turi bene data Imana. Hanyuma aca aramusengera ati wa wundi yaramaze kugutoranya uje kuvuga ijambo ry'Imana mu mahanga kandi ubwira abami b'Abisirayeli. Sawuli acarahumuka umwanya ararya acashima Imana. Kubw'ico gihe Sawuli aho tubona arasubiye inyuma, yarabandanije urugendo kandi yarahamwe ku ijambo. Yaraga n'abakozi b'Imana tuzohamwa, tutarahamwa tuzohamwa, sivyo? Tuhurwa izina rya Yesu. Ariko bene abo nabo bazohamwa bakemera n'abahirwe. Hanyuma turaha ubutumwa bw'Imana kandi ariya mu gitabo c'Abagalatiya, kandi ameze mu gitabo c'Abagalatiya Abagalatiya rimwe nababwiye konta mpeza nk'ahandi somana mureme murabyumva mureme kwe hari ijambo mfise, ariko ijambo rininiya ni iryo gutoranywa, tugatoranywa n'Imana. Burya yatoranije Sawuli, iwe yatoranije na wewe nuko. None turaba ijambo ry'Imana aho nyene mu Bagalatiya rimwe ku murongo wa 18 turaba 18 turaba ico Pawulo nawe yavuze ngakuri 18 iko navuze. Maze imyaka 3 ishize ndugiye Yerusalemu kwibonera mumbabarire ni guhera ku 11 ubutumwa Pawulo yavuze yabuhawe nande na Kristo. None twebwe tuvuga twabuhawe nande n'urya nyene. Kuvyo ubutumwa navuze ndabamenyesha bene data Imana yuko atari ubwo abantu uko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. None yabumpishuriye natwebwe. Numvise ingeso zanje nari mvise kera nkiri mu idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje nkaritikiza, kandi mu bwoko bwacu narushije benshi bo muri bo twarukanye kuja imbere mu idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe abasogokuruza. Ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama, ikampamagara kubw'ubuntu bwayo, wishurirwa umutima, wishurira umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya
sinagishije inama abafise inyama urumva ingene yavuze yuko natanga kuvuga ibyiwe ikibi ciwe aragiserura yagenda akivuga ingene Imana yamukije ati mu ngeso zanjye mwumvise nari igihe cyane n'idini ariko aho Imana ishira umwana w'Imana ndamuhishuriwe ingeso zanjye zarayimye ega sinjishana sigaye ubutumwa mu banyamahanga kuko Imana yahishuriye umutima wanje nkaya ngatwebwe nuko imitima yacu yahishuriwe umwana w'Imana Kristo Yesu siko none yaratoranijwe Imana Yesu aravuga ni igikoresho gitoranije kugira ngo amubwire mu mahanga na wewe ukwiye guhagurukirana ukaba igikoresho cy'Imana ukavuga ijambo ryayo mu banyamahanga beka abanyamahanga bandi n'abakiri mu byaha rero mu banyamahanga twaramuvuze twabana b'Imana twara abanyamahanga kuko abanyabyaha ariko ubu twabana ariko abanyabyaha ni babandi tubana bakiya abanyabyaha bari muri twe n'abanyamahanga hariho n'abandi bafise ingeso zitari zimwe zubi abo n'abanyamahanga ariko Imana yaraduhishuriye umwana wayo umushira abona ngo adukize adukure kuyo mugayo imbere y'Imana ubu rero icyo nifuza muri uyu mwaka wewe warasubiye warabunye wewe Yesu atarayishurirwa mu mutima wawe ubwirwa n'Imana yuko Yesu ari umwana wayo yapfiye ku musaraba hindukira uyu mwaka wivemo ntashuri kurakurikira ukwikira umwijima tugomba gusenga Imana uriho ukeneye kwishurirwa na umwana w'Imana haguruka Yesu aravuga ufego byawe ni utoranye nawe yewe nk'uko Sawuli yatoranijwe agacika Pawulo yagiye agenda mu bandi azababwira ibyo Yesu yavuze ati jewe sinigishijwe n'umuntu n'uyu nigishijwe na Yesu bwiwe nawe haguruka ariko arigisha amen ujya yigishije Pawulo ariko arigisha wewe kandi uri mu mbisho wigishwa mu mbisho haguruka wihane cyangwa wakire n'iri jambo numva uryakire kuko Pawulo nawe yaryakirije ucika umwana w'Imana uhishurirwe umwana w'Imana n'Imana umutima wawe umenye Yesu haguruka ukaburiho turaguhaye ikibanza twumvise Aroni n'abana biwe ingene bari basizwe amavuta hanyuma intama zikabagwa hanyuma amaraso agasigwa ku bice by'umuntu agasigwa ku gutwi kw'iburyo ku rukumu rw'iburyo rw'ibubamfu uyu munsi amaraso y'umwana w'Imana arakeneye basigwa mu gutwi kwawe kugira ngo wumve abakubwiye ntiwumve haguruka wumve Yesu aravuga